asumang party na hayre atu kumita mga pisal party manum sana piraga atu ita logudra ba party na yaning da ba misal mantri ohening da ba mi ani om je masitu hello situ hello ita hayre ga yabra ba haibudi hayre oi aduna chap chana magi shakti sijna bse magi wisdom magi khan ba haiba adugi ni mi emegi personality na la use personality hai besi tom de heri ne hekto oi be ate mi ma phamdu do ogaraga di madugi phamdu ge adjust orerga maduna as ma ja do ogaraga di ngana ba ate hari ba poto adu ta tawo ego do khoi chu ego le ba ego sa achumba apaba to da ma di basa cha ba ya da bani he 하이버도 배사기 하나 할 것도 저 이것도 노노노 낭나 또 많이만도 또 하리 거리기노 하이는 또 와보고 프라망게와니 아두나 그거는 호직소 아사타 우리 이렇게 차이나 머름빵 캠찬나 저스위스 오르카니 아두 센터나 암수마기 파티나 어시다 숲진 미리바 아 얌통링다 뭐라 뭐 통링바니 아두 야한드리브세 masih sistem saya tungda apa baru any party na BJP gawat na te Congress no oiro high command culture Delhi gi dictate makha da leiba haide haning de puppet ki type to type ai bane ko puppet ki maung da sason to bodu di Manipur ge yam na wa ga ne ba Manipur da makha ta na democracy se lekha ta ba constitution je 뽕망 망바하이도 오이가니 하는 수만나 탐닝이 아주나 더원닝이 괜찮나 더럽거네 저 아사토이 duties of a citizen 세 자라니 좀 자리다 뭐 이문은 시대 나때다 좀 레다이나 하이비도 좀 반마 거대야바 아주니 사실서잖아 하이도 람비 야마마 또도 파티 하이비도는 또 아주 걱정나 때잖아 람비 셈바이비도디 아이고 우소 엄마다 과연 바이비시 토부 아이니 예로야바 arang phamdu da chin ai ta da mama mi li singam changa ni ai usot ta to da chu kwa ka changa ni a sa rupa sukki changa ni mana suk changa ni rubi suk changa ni ye sanction to ra kwa yen ma khot pa arang phamdu to da na tro lambi seng ba ni thong sa ga ni sarkar ge policy m le re adu de shi le re ko le re pw da to sa chi chi ka re ni khol le re ko le lambi seng ka na seng ba ni Tekadar Sangmani, executive engineer, Yangani, chief engineer, superintendent engineer, superintendent Togani, chief engineer, concerned authority do not arang pam wherever Pazana Saribra, Sadabra, Yangdorim Naba. Yes, Apoga Menamo, PW, Minister Gayaurakan, Natraka Mintana, and Madaki Zagado, Montada, Same, and Yangba. I think my MLA soon let MLA sing out with the scene of Bayai. Somni koi cheng ya li thao ya li pension ya li hai ba aduna MLA ke mathong na te ba MLA chi yam wang bu put ni ne ada koi swai de de story na ai khong ban ma am che la kang je bu ma am se ma ai ge jaga se ai na ka ring gai di cheng chi ni de tum ye la da ni hai da na to ra ga ruling party ki phiran do thele ra ga mi cha ma chan ni ai ge da sang ye ko le particular hierarchy or kan adu bigdo som da tong le le ba aduna chau cha ba agoi ge MLA marakta mapan ge min bon te ai na ta ba do ko BJP ge MLA marakta pham un na ba gi yam na le mal ma se ko na upham thok te ko na uning de u bi wan te ma do matik cha ba chief minister ma wara boy di leader ma wara boy di kari da uning reason na kan tare as man personal tang lak padu yara roi site ko ni yang ga na thawal sai sa da man pi ga ni ade bisan pro da ma hapani praman bu ching da chuwali bi sa hap kan ni ade ge di adu to ga ni pi ge da to re to de praman bu hai ga o ye mang tung choi chang du yang ga asi ma ge reason da tum ta da bro thawal ma ke si ama de hap chumi Bisanpurge ama hap kare adagi chingi da soko naga habi malakta ama hap kare ama wali kuki edana tawle chigi ama ra ni ra chuchanpur romdi ge haptri chimasan poba tum tabani ne adagi de
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯏ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯑꯣꯜꯂꯦꯔꯒ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯨꯗ 5 ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯗ 3 ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯆꯥꯗꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯗꯕꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯅꯤꯗꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯇꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 13ꯇꯤ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯁꯥꯎꯠ ꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ MLAꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯔꯥꯏ ꯍꯩꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯀꯦꯒꯦ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ Chief Minister haidana leader of the party or parties hairabanina magi exclusive power to prerogative to ado akhoi law quota akhoi sina haibanate while I was acting as chairperson of the Manipur Human Rights Commission even kana mantri mandor mopang no wanombo ayade aba maduna rana ega nanga khangna begu ani asigumba Loktak ke dasi tawuni tawro habidu yaro aigi haibun topado secretary concerned diga report kaurib si tawdo ni hairi ne bako ai chakar haido abni aduna adugum ba michang makaina dana magi mathu se adude asuma party na haire adugum dana manga pisal party manum chana piraga adu eta logudra ba party na yaningda ba misal Mantri oheningda ba mi ani ohom je masichu ohelo sichu ohelo ita hairaga yabra ba haibudi haira oi aduna chap chana magi shakti sijna bse magi wisdom magi khan ba haiba adugi ni mi emegi personality na la ise personality haibese tom de heri ne hekto oibe yate mi ma phamdu do oiraga di madugi phamdu ge adjust orerga Maduna, as Maja do or the Nana Vayade, Hariba Poto, Aduta Tawo, Ego do. Quaichu ego layaba. Ego sa, Achumba, Apavato, with the Mandi Pasasava Yadabani, High with the Pasagi Hara Harpa to the ego to. No, none to my mother to Harry Carigino, High Towa Boko, Pramangi, Aduna. I couldn't have 6 Satori, Riki China, Marumapang. Kemchana justice Orakani Ado Centerna Amsumagi Partina Masita Subchin Bidiba I am toning the Boramoy, toning Bani Ado Yahandri Bise Masi system say Tunda Pabaro any partina BJP Watanate Congress no oiro High Command Culture Delhi gi dictate Makada Labor High the hiding the puppet ki type to type Ivaniko, Puppet Maong da Sason to would di Manipur Yam na Waganeba, Manipur da Makatana democracy share. Like Hataba constitution chair, Pumang Mang Bahai with Organi, Highness Mana Tamini. Aduna, Tony, Kemchana Torakane to Asato. Almost Tama Pazalakadore, Tama Pazalakadorabasu, Lehoriba, Kugi, Makoi Manga. Akoigi soibok di chatri adu betaga su taret akoigi portfolio yen thokada se hojik phawang ngamdana leiri admakpu ngasi je khoina social media da ujabada akoigi Khurai Assembly Constituency gi MLA Susindro na thambada man haigi bada cabinet taraga mathoi hap tayade haba leiti haba wapang mamsu ngambung amadi mama tomdana loin chalai be yai habagi statement angak su thangi babung sig matang si Miam Heidi Akui Miam the common people the BJP MLA Makanga Tamaiba statement Sisudum Sarang Samam Navam confusion nama winning Agimachang Koiba Pabu Mana Tamiba statement Sigmatang Pabu Kari Kamina the Yin Biasika. I have no comment on that particular MLA Amagi opinion. Lamba Chumba, it is up to him. Akoni Yangadabadi Hajiki Topisiga Marilyn Bada cabinet expansion. Uncertain way back.
cabinet expansion haibichi cabinet team mama haibichi mi amadagi hengadabani ani natraga ani digi henbadubuni maximum 12 phobani 60 assembly constituency leiba 60 member leiba housing da tangai phadana maximum da 12 phob leiba yai haiba aduga india gi parliament na chama gi manungda taramanga asi council of minister ogedabani na haiba aduna adugumba chama da tranga gi question du pharoi da ba oibanina chama da tranga already manipur gi de mapan gumba charamani chaura na ko adu yada banina constitution da mukpiri chama na ta ba si jamna masing leiba na ta ba humpu gumba leiba sidadi 12 MLA 12 chief minister yaurago ogedabani na haiba council of ministers haibanina cabinet ngakto oibe natraga cabinet kara state minister kara lebe ya deputy minister lebe ya atai state lebe yawi leite bayawi manipur gi di mamangda ibobi gi matamda state minister kara lerami punna tharaga trai thoi oibane adusu either MOS independent or tumni state MOS aduna adugum ba trai thoi legeda basida trai thoi mak chuda ba yate haibati leite aduga manga lere masingi da mungtadi yan hana 1972 da state phangmagi 1972 ge general election ge matungla tawba Muhammad Ali Mundina Manipur People's Party gi taraptagi alliance government aduda chief minister oibese minister taruk khakta oi aduna adugum magi port ado madu adu leibanina masing chi train thoi mak chu da ba yate haibide leite aduga chief minister khakchan di yate council of minister haibanina two or more ase legada logic to adu idu da yang makanda popular government is it really a popular government or not popular government haibase popular sovereignty leiba aduga by the of the people by the people for the people miyamgi damukta semba adubu popular government am haiba akoina generally elected representatives singna semba sibu popular government ni osu oeba ko adu oeba tarabati direct miyamgi mute aduna miyamgi sovereignty aduna khanba people sovereignty aduna khanba singado chief minister ama by virtue of article 164 of the constitution of India gi matung ina governor da power pb matung ina governor shall appoint the chief minister and on the advice of the chief minister other ministers shall appoint by the governor haibanaba adugi khanbegi mongdodi party natraga party sing adugi majority tariba natraga tadraga na khar punchillaga tariba party man punchillaga tariba do madugi leader adu buste claim tawlaga wasak na begi damukta manu chief minister se happyaba order am thoyaraga adugumba order adugi matung inna atai minister singdo tomdi helisi mantri oyedabani haidana chief minister na advice piraga secretary na cabinet secretary na kanosi pukhakana ba governor da aduman approve tawraga lemori ba mantri kayano adu wasakana ba ko adugi port adu leire adu leire bakanda di moge portfolio se nahamokso na kesor su yauna koi naina kare article 166 of the constitution gi makada state executive ke function punamak se in the name of governor togani 166 ke wanda highly cabinet na pass tawriba kholiba mayam se masi maming de kanada thokani governor ki ming da thokani kanana thokani number 2 da yauri authenticate of officers right from chief secretary de na under secretary ba or karuma kanda director adu Mulakale official singina in the name of governor da thokpa ado government ki executive function magi announcement order oidorim ne aba adigi minister singina kari paigini pairoi
haiba koi department humpu humdra muk lai ridana ko ariba punama acha chief minister ki advice ki cabinet secretary na on the advice of the chief secretary tom de heri sino home people sino finance people sino tu to bale mo lip sina chief minister no oiba haiba na chingba ko adumba mayam da thokadam na adubu na ba adu thokpudu na ba portfolio allocation tawdri mantri yan thoktri samna ina meteron da hairaga school ge oja headmaster hape oja manga hape chatra kontra ni pula tambina ba hairaga oja karambana karamba class ke kari subject loga jage haibi yan thoktri aba moi chu oja ni haina thum le ba amana headmaster ni na thum le ba som da so chief minister ni atai sina mai makadale ba cabinet college ni tibuti chief minister ani yauraga hairaga thum le ba thabukti paitaba aron mangaktriba wasai ibado aron mangakani magi capacity lakpa do mayang bitamukti yengaga loan ba yabana loan gani phong ba yabana phong gani haidana integrity kai loi prajagi aifna ba thabuk to gani haidana MLA candidate oringa mu wasakpa MLA or kanna mu wasakpa mantri or kanna so mantri oibigi di homlak su boina mantri oibigi mosak lawdoina ba as per law under the constitution adu to ba chief minister ki prerogative ni elected government mo oibanina mana hoi magi discretionary makte haibi adre mangonda leriba prerogative is after se kopna yang kan exclusive power by virtue of his post magi awang ba post adugi yengaga mana phagani pharo haiba magi khutchabi haitara meteron dadi khutchabi si mana khangadam hoi adu khanbi ge criteria adu party ga government oibanina party ga haipetana ramba tikna ramba adu de chokai deko adu ne aine imung manunda praman torga yumbu remba yumge nupa thoburen asina loine ding amme haraga mana democracy ki matungina aigi yumdigi thodo wa thokto aigi nupi gamta tanai ge aigi angang singa ichanu pi ga ichanu pa handu ka tanai ge tanai dana logo decision budi mapa duna yumbu duna di lawya ba aduguna tanna tikna ba adugi di democracy ki room da period ba adubu madugi tanna tikna ba da limit leitana achi si tang ani oirini ado di tha phagada bisi hangchit phagada bni tang mari jo wasakimna ba ado di nemi koni panni che portfolio mate toktana mantri singh chi khud hamaga leiba an karam mano khabar me gi editorial da hoiran pawdo ermane angang pokputa ngai ngai da khoi ge khoido ge asang kano do khoido bo thatna thamdi mong da tawre ba paramando iru mai to sadana du tawdana kari kari kare ba chawum ba khom ba ga haibena chung ba karinta tawdriya ba ado de adum ning tha da leiba angang dauna bring chonga adum lokotana kokotana tawdribegi pangka ka samana leire ba mache is it popular government megi mathubu sumaina tawra kanano chimin so ba kanano sarkar semba di wanite ko aina hanba da thamichi general oina mase ai khoi gi da kali tawra mase ho ji pau tawte kari gi no chong comment phamen MLA na aduna hai adana hai party ki mi amana hai ada hai dana matam maram leram gani maram udhin leita bani ne ai ko tawru na ai si chu maram ni dana adu moi ki maram maduna praja ki interest sok tabra aduna ba che lanai mu manung da machano pa da adu pi ga da ngai ko ai nang kano khar khan gi ni ngai ko hai na nang pi ro lai ge be do ngai ko hai be do na te be se center na adu de yaro nang development ai ko na chum ta ba da oi de ora moi development gi de tum pang to ro lambi no me sem na khara wa lao khong na to ro de ko problem ngai ko adu de tap na koi mung khanaraga center khanaraga tawge haibedu maleba sidi soireba agi china marum mapang amana oge oyu BJP no oyu congress no oyu sidi center na adum suptin ba no tradi kari marum dile dori kana no mana haire deputy sem amana boljali balte sibagine ma siraga cabinet ki expansion amsung
distribution allocation portfolio yanthokpabu MLA oiramba ma sire dana sum leigadra imungdugi mi ama sire haidana tawgadaba thabai ingkhang sorat karma dusu dum tawgani ado imungdugi thabak chatkadaba nongudaba lekadaba si kain tawraroi dabra ba hoi awaba phongdokpagi khala lere phongdokra state ke morning tawra numi humni pilan tangkhai paithadana ekoi phuna mangna nongaite MLA bungdal balte sigibado chaya nirom laikanaba ki matungda ngamdana sibadu nungaite aduna amani adugumba maram amma natraga amma toraga maram leramgani adu leramgani na haibu khotpa prajada pangai haibedu so akhangba minadi nungairoyaba aduna hojiki topic achida koinabu khanarisi cabinet expansion. Is it uncertain or not? High labor topic share. Karina di some na de masigi uncertain or bra hoina oina horen toni hayang toni khang de har di loire ba ko. Pote aduna te karigino masigum topic thori ibse. Cabinet expansion to pon thokpu to da badegi or magi portfolio pe thokpum thokpu to pi da badegi sit naina ra ibna ba pi da bagi maram khala le phum thoktra. No madini di humni di marini di maram lehel seva confuse atana kana bu hapsige na khalli natraga adu gatanari tiknari ha deli salu hinya da torgina haidu no ni marini du ohel seva 1 week chu ohel se hapta mali chorak padudi hone brada thama hayang chit pharani hayang chama sauthokpagi chu leitri adege budget session torna are march mapan da yes Maja session to the Chautok na Kamai to Duriba. Tobuya de Hibidi Latine. Chief Minister na Mount Order Matola portfolio money and Chingani financial money and Gani Hiragabudi Loyaba. Ado Punamak Ado Pango the Assembly do name sector Oirodro. No more come to Orga Bodo, Kanamasata, the July, the Canada said Yabiro Haraga. Kain Canada na Taudribra, Ado opposition Yarakaduba Mande, Parman Bohariba, Natraga any member singna. Aduna Ashima popular government Amigi Topum Topa Mended Ado Kanaba, Nainaba, the Sungaya, the Hibonete, Kanau, Nainau, but Maduna Maramoidana Yam Tengtahan Bab. I'm a Supreme Court curriculum, I just to say. Justice delayed is justice denied. Yes. Justice delayed is not only justice denied but destroyed. Justice delayed China denied the Wudanatana, destroyed the war in a Logani, Paubano, which is justice na high Balayaba. Atopa meeting Mada. Adorati Prasada Piriba Sarkar Sina, Koipunamanga Swagata, we have you to read. Masima hayama chautarapadu we welcome aduna maramoidana portfolio toktaba expansion toktaba ache expansion su phare guli maro manga du da tum togya su chayamagi di ka su kaide manga na loin puraga loire adigi porto do je babu togdaba se popular government ni na haibagi mami tahandaba popular government gi masak thihan ba port oina thokani aduna ekoina kanchanda asayamna tawi nangi tofum thokpana thodi togadabani adu tawnabo hanabada ekoi party gi yadadana high command gi adu odanina haragati manipur praja gi high command ama mu lakpada manipur praja gi voice se masi high command gi hana lumna lofam thoi haibe sumana afaba mongda suggestion tongni okay thagachari babung makha Pabung Haujik, Akwigi Ministry expansion to Wungam, the Baskimatang, the Koyuza Sutan, so I believe Hana popular government, a Malating, Marakta, President ruling either Makoina number the ying or Kanda Adun Akwigi, Lenga, I'm a Simbang Matam Sida, Adupangam Gide, Gamgida, Makoi, Chokri Munay has no Babu, no, hide in a later. Chokri, Hajukshu. Munadabanati Pabung Mune, even Asagi Kuragi Assembly Constituency, MLN upon give the Cabinet Minister winning the Rukanai, winning Gani have a Pabung winning
सिदी कंपलसरी ओइनिंगनी बे सेन जो याम चंग्रमनिना अदुना ngसाइगी पाबुंग मदुगी पोट तुमा लैबनिना हजिक्सी तसेंगना कना ओइदोनो हाबिसिगी ngसाइ केम तौनबई मतंग यावग्रिबनि मोय मरक्ता दुम बीजेपी हाइजवानी मोय मरक्ता पार्टी मागी ग्रुप माई ग्रुप दो थोखिबदुना अदुगी चममनबा चरकनबा अदुना मदुना अकाइबा मलाकद्रा हाबदी 27 की इलेक्शन सिसु याम नाबनिना अदु मेथक्तम हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिना कदाइदा नो हाइबा वहांग सिमसु पाबुंग मयामना हंगनदना लैरिबा क्वेश्चन अचौबा वहांग अमखकनेबा पाबुंग सी मतंगदे कमाइन कमाइन थंबिनि होय चुम्मे सुदा ताना सहारिचे तौफुम मथौ तौगदबनेबा तौफुम मथौदो अखोय सुनिने being a senior citizen lawful law abiding citizen amoina leipak chigi praja gi damukta khanba moina manipur sarkar na manipur ge chief minister na kari to honningi praja mayam gi opinion gi matungina aikoina kari haibum thoi haina miyam da highlight toriba government ta tahli base ai thongna ba it is my bounden duty being a senior citizen and being a law abiding citizen amu oina leipak ke khanba amu oina praja gi damukta praja na pami basigi matungina nang sason tau yes 164 da ainge matungina sarkar cheme oida chief minister sarkar cheme du mathau tawro ba mathau tawro haibani da adudi tham phajul mathau du tawdraga de chetai tena mayam chu hainare tolop मंत्री मंगा चे तोलब लेम न साबरा मा कली थबकी न मय तोलब सारी दो एमएलए ओइबगी दि लेजरे मंत्री ओइबगी तोलब अमा सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स हाइदना रूलम से मगल लेरिबसे मय थबक तौबदुगी दमतनाबा चुमने एमएलए न तौबगा मंत्री ओइना तौबगा खेनबा दुगिनाबा बर्डन दो खरे हेना लुम्बा पोट अमनाबा अदोरदि मागी तौबुन तौबदु तौबदा मदु यारो ओ यारकने हाइबा हाइमा कोर्ट के जज सिंह तौरिसिदि असिगे उकिल से आइगा खंगना बनी मपादा आइगे तेना बने तो माना हाइरदि याने ना हाइबदि यादेदना एज पर लॉ उकिल पुनम जज पुनम लोइन तेने तेनरगदि मिचंगा तो ओयगद्रा ओइदे लोन याबदु नंगाइगे फनम फागे तौनरसु नंगाइगे नुसनरसु लोन दि यारमद्रे सिनेबा लो कोर्ट के जुडिशरी की फजरिबसे मसे पॉलिटिक्स सु तौगदमने बोर्ड कोमदा खोपदा तौनजरसु मंत्री गा और कांदुदि चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट और कांदुदि चीफ मिनिस्टर आइगी नंगाइगे लनाइतिना बा खांना बा सामिना बा थमिना बा अदुना अमनी मंत्री और कान चीफ मिनिस्टर और कांदे आइगी चपचाबा आइगी तौफुम थोकपा exclusive authority do aron mangak pa phong mangak pa haiba yaba haidaba yaba chi la imne ba ada mantri warabde mon to na iri chamim ne adana chief minister na me amarta kaithen marta ka kaithen kan lei be abro ya de ba madu achauram kabi wanate yan de ba me amarta tinaba ya de tinagadabni public meeting da miyam gi oiba issue amge khanan ne na ba tinaba tuna amana ba aduna akhoi punamaga cha citizen amamoina akhoi ki bounded duty amagumna tawbukumna citizen amogi right to duties of a citizen sa machi chief minister na number 1 neba manipur giti adudagi mantri mandol leriba government employee IAS IPS leriba punamaga sa akhoi ki position leiba citizen neba india ki citizen manipur gi citizen amagi duty se chumne ge lomi amana magi duty citizen amagi duty taude haibidu de arrive na ba duty tauda ba citizen do akai ba tawrabo di crime tawrabo di ma phaga damni punga damni citizen ge responsible duty of a citizen so office de leibudo in power de leibudo position de leibudo adu ki citizenship tu na ba india go na india ki president is the number 1 citizen oilibani adagi masang vice president prime minister maham state ko chief minister mantri mandol mla sing official sing citizen se masak na citizen na ba akoi gi duty of the citizen haiba se misam praja khatti gi na te ba respond masi supreme court na haiba ne ko akona duty of the citizen se to godam ne na duty of citizen is sammina national
플레이트 이까이 콘나보 울루 전에가나 사고들레 컬루 아들이 레파키 망나나보 떠고노 하이버시구만해봐 시티즌 마특제 마시 나카도리비디 오피셜 포지션들 레이버싱도나봐 수프림 코트 나르시 시티즌 those in the power positional labor citizen chingdo muituna ba duty of independent citizen article 51A the high said kana gumana akoi ki praja juna duty di tawde praja di kari di tawde ba apo praja orgal wara criticism tawlo wara aram do tawbo praja crime tawbo praja do aini matung in pagani pungani prosecute tawgani adu tawna na bi dam ta police authority police ki oiba citizen chingduna tawgodorimni अकोई लोन मक सिटीजन ने बा अद ऑफिशियल पोजीशन द लेबे सिंजन करे हन सब सिटीजन अचोब दायित्व लेबे दुने बा अदुना हमजे किसिदा थामरम सि गवर्नमेंट याउदना जमने की सहायरी बिदो आना खर तौरी बदु फते हाइब नते लंबी सेम थोंग थाबे याम फै इमुंग अमा फजना पाली पांदे बिसे मचा मयामम पोए फागेरा फलोएरा अयुकी चाराम पिजरी इरोम बदंग ओइरबसु नोंदांगे चु चंफुतोरसु चाराम पिजरी हम पालिना हाइबदु यारोएबा अदुगा दुदे हेंदोरपदा मचा चिंगदो खरना योंगाउबा द्रग चाबन पि कोइबा कातोकारन तबु हुरान बा चिंथीबा तोंले दादुदा खंदे छिदना बाय तुम थायेना हाइबदु युम पानबा कौदेबा चारानी पिजबा लोइनना थबक तवनबा लारिक तमनबा पैसा तालनबा अफब थबक तवनबा इमुंग मनुंगी चौखनबा तौबा मपान तंबा मनुंग तंबा असी पुनमक तौबसिबु मा इमुंग मनुंगदो इबान काइबाली मचाम सो अदु ओइरी मचाम सो अदु तौरी हाइब नत्रो अदु नतना चारा ने तम चारे द मोय इमुंग मनम सीदे नाते द तुम लैदाइना हाइबदु युम पानम कौदेबा अदुनी साइ सुजातना हाइ दो लंबी यमम तौबदु फत्ती हाइबदु न तब अदु खत्तन नतेदना लंबी सेम्बा हाइबदुति आइगु उसोप अमदा क्वायन बाइबसि थौबु आइनि येलोयबा अरांग फमदुदा सिन ए तादा मामा मी लिसिंग अम चांगानी आइगु उसोप तौदु क्वा का चंगनी सा रुपा सुकी चंगनी मना सुक चंगनी युबी सुक चंगनी ये सेंक्शन तौरे क्वायन मखोटपा अरांग फमदु तौदु नत्रो लंबी सेंगबनी थोंग सागनी सरकार की पॉलिसी में लेरे अदुदि सीसी लेरेको लेरे पीडब्ल्यू दाते पसा सीसी कायरनी खोलनी लेरेको ले लंबी सेम कनाने सेंगबनी ठेकेदार ने सेंगबनी एजुकेटिव इंजीनियर ने येंगनी चीफ इंजीनियर ना सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने सुपरिटेंडेंट तौगनी चीफ इंजीनियर ना कंसर्न अथॉरिटी दुना अरांग फम ओइरेगा फजना सारिब्रा सादब्रा येंगदोरिमनेबा यस अफबगा मेना मोइबदो पीडब्ल्यू मिनिस्टर का यावरा कान नत्रगा मिनिस्टर ना मदवाई की जगह दो मोंग तादन सेमे यानी येंग बयाय अदगे मा एमएलए सुंगले एमएलए सिंगा दो सिना बयाय जमनी कोई चेंग याली थाव याली पेंशन याली हाइबा दुना एमएलए के मथों नतेबा एमएलए से याम वांग पुनी ने अदा कोई स्वाइदे अस्टोरीना आई खोंगबान मायाम चेले कांगजेबु मायाम सेम आई की जगह से आई न कारिंगैदी चेंग चिनी दे तुम येलदबनी हाइदना तौरगा रूलिंग पार्टी की फिरान दो थेलेरगा मी चाम चनी आई के संगे कोले पर्टिकुलर हायरती ओरोरा कने अदु बिदो सोमद तोंग लेरेबा अदुना चौ चाबा अकोई के एमएलए मरक्ता मपान के मीन बनतेन आइना ताबदको बीजेपी के एमएलए मरक्ता फम उन्नबगी यामना लेमान मसे अखोना उफम थोकते अखोना उनिंगदे उबगी वानते मदो मतिक चाबा चीफ मिनिस्टर म ओरबोदी लीडर म ओरबोदी करिदौनी रीजन न खन तारे असमान पर्सनल तंगलपदो याररोय साइड को नि यांगगना थवाल साइसदा म पिगनी अदे बिसनपुरदा म हापनि प्रमाणबु चिंगिदा सुवाली बिसा हापकनी अदगिदि अदु तोगनी नुपी के दादु तौरे तौदे प्रमाणबु हायरगा ओये मांगतुंग चोय चांगदु यांगगा असि मागे रीजन दा तुम तादब्रो थोबाल माकेसी अमदे हापचुमी बिसनपुर के अमा हापखरे अदगी चिंगिदा सोको नागा हाबिगी मलक्ता अमा हापखरे अमा वाली कुकी एदना तौरेसी के अमा रानीरा चुचानपुर रोमदी के हापत्री सिमसान पोब तुम ताबनी ने अदगी कनागुमनदी हायरिमनी
ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯃꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯆꯥꯡꯗꯨ ꯑꯣꯜꯂꯦꯔꯒ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯨꯗ 5 ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯨꯗ 3 ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯆꯥꯗꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯗꯕꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯅꯤꯗꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯇꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 13ꯇꯤ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯁꯥꯎꯠ ꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ MLAꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯔꯥꯏ ꯍꯩꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯀꯦꯒꯦ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ Chief Minister haidana leader of the party or parties hairabanina magi exclusive power do prerogative to ado aikogi law court aikoina sina haibanate while I was acting as chairperson of the Manipur Human Rights Commission even kana mantri mandor mopang no wanombo ayade aba maduna rana ega nanga khangna begu ani asigumba लोकताक के दसी तौगनी तौरो हाइबिदु यारो आइगे हाइबम थोपदो सेक्रेटरी कंसर्न दुदिगा रिपोर्ट कौरिबसी तौदोनी हाइरि नेबको आइचे खरा हाइदो अबनी अदुना अदुगुम बा मिथंग मखाइना दना मागी मथुसे अदुदे असुम पार्टी ना हाइरे अदुगुम दना मंगा पिसल पार्टी मरम चाना पिरगा अदु हेता लौगदरा बा पार्टी ने यानिंगदबा मिसल मंत्री ओहेनिंगदबा मी अनि ओम जे मसिचु हेलो सिचु हेलो इता हाइरगा याब्राबा हाइबुदि हाइर ओय अदुना चप चाना मागी शक्ति सिजनबसे मागी विजडम मागी खनबा हाइबा अदुगिनि मी एमगी पर्सनालिटी ना लाइबसे पर्सनालिटी हाइबसे तोमदि हेरिने हेक्तो ओइबा यादे मी मा famdudo oiragadi madugi famdugi adjust oirga maduna as maja do oiragadi ngana ba yade hariba poto aduta tawo ego do khoichu ego layaba ego sa achumba apaba tawda madi basa chaba yadabani he haiba basa gi hala harpa do ta ego to no nang na to mai ngonda to hari karigino haina tawo ko pramange wani aduna ekona hojikso asa tawli Riki China marum mapang Kemchana justice torakani adu center na amsung magi party na masita subchin biri ba yam tongning da bu waramoi tongning bani adu yahandri bise masi system se tungda apabaro any party na BJP gwat na te congress no oiro high command culture Delhi gi dictate makha da leiba हाइदे हाइनिंग दे पपेट की टाइप तो टाइप आइबने को पपेट के माओंग दा शासन तो बदुदी मणिपुर के यामना वागनेबा मणिपुर दा मखाता ना डेमोक्रेसी से लेखा ताबा कॉन्स्टिट्यूशन से पुमांग मांग बाहाइबदु ओइगनी हाइना सुमाइना थमनिंगी अदुना तवनिंगी खेमचाना तवरकने जो आशा तोई Okay, thank you very much.